Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sukruki mapuji lauri sisirajan ni pang Allah Ta'ala na karana pamasi marajana nawere isi panginringang pada hadir rialan na iyewi onrongi si kira-kira pastilin narangi parenta ne puas sewai makotofaro panasai tandra papojita laur nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Relana ya kesempatangi upuminasi koritu malai ada asiparengarangang makotofaro sebagai bahanga guruku lau pada didik manang ya narituri tujunna aga tujuanna ibadah. Naya riasangi ibadah rialanna istilai ya naritu ipanca jiwi ale ta'ata ya rega ripakatai aleta. Jadi riasangi ibadah ya naritu tunruki papole parentana puang Allah Ta'ala sare komangi na purioki na angkai koryo tu nawereki agar yakatai. Jadi pelaksanaan ibadah telurupanna nasang itu pandritata ya naritu mamulanna engkariasang ibadah badaniyah ya naritu ibadah ripego na sabak landro aleta pada padanna sempajangi. Nomor 2 engkau riasan ibadah maliyah ya rega makada ibadah iya ipego nasabak waramparang pada padanna naseke Nomor 3 engkatona satu pandrita tari telai ibadah badania nania ibadah malia ya naritu ibadah laksanaangi yargari pego nasabak lan ruale makotofaru nasabak waramparang. Jadi ini nomor 3 na lamanang tiga naro na jello agamata ya naritu pada na haji ya masalah malabi. Nah iya tujuan na ibadah tujuan na ibadah. Nomor sedi tujuan na ibadah ipasalin narang ni kewajibata ri angkana pancajiki. Maka ri pung Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ibaton na kurang lebih makadai de upanca jiwi bangsa jinge makoto foro bangsa rupa tawe sangadin na sarekom mangi pada nasompaka nasengi pong Allah Ta'ala. Jadi ancajingan na rupa tawe ripanca jiwi rimasaro kasingang ancajingan ya naritu riwerengi apa uleng pole resinin na apa uleng riwerengi olok-olok lainge pada padanna balewe nangiri waye idi wadi matoki nangiri waye narekulati wialeta nania manuk-manuk wadingin luturi Allah idi wadi matoki me buka pala lutu nariola lutu ako to paro siagai egana olok-olok mawatang nania maraja na idi naya kana wereki pang Allah Ta'ala akalang nasabari nawat di manang ripatunru nania riatoro iyaro lisat nalino.
Jadi tahu de gaga ibadana de nasukuru ki ancaji ngeri werengang ngiri puang Allah Ta'ala itu. Nah umat selama lebih. Nomor 2, sarekom mangi nari wereng andrena rohani. Jadi tujuannya ibadah yang nari itu sarekom mangi ir rohani tawad itu manre aja mina tubuh kasarat tak mituli jampangi panre madeci. Nah sebab iya ro ancaji ngetta di rupa tawe 2 unsur dua angka riasa jasmani harga tubuh kasarai angka to riasa rohani harga tubuh alusu. Nah iya tubuh kasarai yang hari itu paralli ripan repoleri andre apungenna poleri tanah ya kasarai maka saratom itu betuan ada itu minitama atau dinandre pandre barelle ipandre beppa ipinung iwai we pella kopi kemana nih pada nato papayamat tanan niya balewe makoto pro lo kolo rian rewe engkani bale bicu bale cambang bale janggo yan remana bale pating kalaman men retensinna nah ya to si andre na rohani harga tubuh alusu yan hari tu ibadah. Nah si salat pada Tuhan purana kada pang Allah Ta'ala na korang malabi dalam surah Yunus ayat 57 ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmat lil mu'minin. Sininna rupa tawe majap puna polai ko tu menang pangaja pole ripuamu nania pak bura rialanna arui nania apatiroang makoto puro pamase resininna to matappe jadi akoran malabi mancaji wi pangaja nania pak bura rila salasanna ati makoto poro mancaji wi apatiriwang nania pamase resinin na tomateppe narima kuana naro mabiasa engka saisanna rupa tau isuroi lorai lalu isuroi lamaniang lamanurangi na sabak de na maksud naro de nulet tarima pangaja pola dia korangi biasa to engka ri saisanna di rupa tau malasa atinna pada-padanna takabburui nyari tu na capa-capai pada-padanna rupa tahu yare gana polei sereati nania peddi ati gangkanna nasaparja padanna rupa tahu nasabade na tarima pak bura poleri akora malebi mabiasa engkato sesan na rupa tahu agak nasang ite nolan nanasang ni wattunna otat tanana sabak de natarimai benra na pulangi tahu de natarimai apa tirang pula dia korang malabi mamotro imatu chalese awe palese kalaman apa no te benra apa no tahu nageso ni maklakson alina mana samanna nene pun aspalle imana bansana nasang itu pandritata tau de natarima apa tiroang poleri korang malabi narima kuana naro waddingi jaji angka tau lanro alena sehat masagina waramparanna nayakia malase atinna macipi papenaddinna nasabak jaji wi andrena jasmaninna nayakia salai andrena rohaninna yare tubuh alusukna ya nari tude igaga ibadana nasangnya torilota. Nomor 3 aga tujuan na ibadai nasang ito panritata sarekwam manginari lolongang riasang kebahagiaan yarega amau pekeng rilan na yewelino nasabak nareko makada ki bahagia rilan na yewelino may garupanna tasit dia tahu lain mana nginasa bahagia jadi nareko angka tahu seratu
wat di jadi seratutona sebahagia. Seratutona serupan na bahagia. Maka de tau kasih-kasih mau pa nito sogi nasabak mega waramparan na manya-menyamang ni. Cocok ni nareko ukuran lino nareko si sale nareko ukuran akhirat. Ukuran lino na yakin nareko pakita akhirat melalui pakai si sale. Nasabak syaga tahu mega waramparan na yakin kasih asiatinna. Tegan yang sekasih asiatinna mega waramparan na. Tatelu to na ko parkiran na. Bahkan engkau tahu dei sama kadate ke mundur na taruh si oto nondong igana. Nanya ke masuk sebab penadinna nasabak magid de gaga ibadana iya rotubu alusunna makojoi madokoi de gaga nung kana pandri. Jadi risesena pengulut Imam Al-Ghazali riasang itu bahagia tau makasingi paringaranna lauri dewata sewana. Ya garut lauri pong Allah Ta'ala. Jadi riasang ni bahagia risesena agamai tau makasingi ibadana lauri pong Allah Ta'ala. Maka dari pong Allah Ta'ala dalam nakorangi dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 sampai 16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Majapuna pulay ko tumenang pole ripong Allah Ta'ala tahang nan niya kita. Mapanasa natirangi ko ritupuang Allah Ta'ala tahu maceritangi riyo na riyan na asalamakang ni. Jadi narekor ipasilenaran ni ibadai pakasiyangi ya nasabari na puryo ki pong Allah Ta'ala nata agasan na jero najallokan ni ya najallokan ni mulai lalang asalamakang ni ang kanito asalaywang pole resusay nan niya masagina papinat dingi sagini para saangi makotopor masagini ati ayyamu nareko anu acacay puang Allah Ta'ala riula pada-padan naboto eminnaw mapangaddi minu inunga mapawaju makotoparo aga jero neto papaymang igana maggosip maggiba kamanan ni ina tude na paja masusan niya mapan rasa-rasa gangkan na megari sari na penjara dan na iwelino onco pa siya nareko restori mondri nareko din atoba aga kira-kira patah materi penjara na sa bair adina na tenang atinna dina na sabar atinna na sabadi nang kenapan reir tubuh alusukna na pego manan ni nasa ampat tamiman ni dina nisangi pasisale tegawe anu madece tegawe anu maja asalang iro tubuh kasara na wat dimwi terpenuhi keinginan na napnajaman dina jampai na kumenau ki palik matu itika kilay bonyo ki naina pari penjara ki dia pernah pikiri ki di mondrinna tip limatta nare kumagosip ki matu palik majana caca ki bali bolata madodo daleta mapunco sungeta de pernah pikiri ki pak di mondrina makadai yanre matu dagi mamata na rupa tau ini napa yala dosa ya berang amalata pada tu kadana pong Allah Ta'ala dan nakorama lebih wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka nigi nak bokori wi agamaku majapu punai atu tuo ngam macipi surah Toha 124. Jadi nama biasa masuk sa iya tu ati nama cipi lolang nasaba riak bokori agama na puang Allah Ta'ala iya tu biasa macipi lolang ni
Nasaba de nang kejampang yaro agama na pong Allah Ta'ala. Gangkan na de gagariya sa ibadah, de gagariya sa pagkasiwang lori pong Allah Ta'ala. Maka pana tujuan na iya tu ibadai sarekwam menginari lolongan riasang ni kebahagiaan amo pekang riasari mondri. Nasaba iro ini rupa tawe apa kemungkinan launa sewani macilaka rilino macilaka ri akhirat. Yanari itu tau dega gawaramparan na rilmo na nyitanay itu ga malak madicina. Na iya sa to cilaka kuku mapad di tuor rebo na nyitanay. Bola na tembus bosi narekolim pa inala si way bola na pakaian na yetutumoto majamilo na makadasit di milipa sempajan na doy benina ang kanan rile din ang rekon na yakya dito na sompa dito na pagkasing ibadana yan ato yung macilaka pupu maduan na macilaka rilino mau pariahera yan narito to de ega gawaramparan na rilan na yelino na yakya makasingi amala madicin na biasa kita minta tau peddi tau de na mampu tapi lewat tinulu na masempajang majamilo na makade akajokana aja na sikrit manije bawang bansa na tumakwang itungan ni mapeddi iri tapak kita mataulo na iyakya pastrimondrin na pong Allah Ta'ala ang kay korutulolongan ni suruga pamasin ni pong Allah Ta'ala ngareko ikhlas isumpay pong Allah Ta'ala matalun na mau parilino macilaka ri akhirat ang katotaw tiga na jello ito panritata yan aritu waktu na turlebo na yitanay ay sogi matingka bolana tatala waramparan na jabatan na abatiran na makasilad na yakya maja amalak na si butu reke waramparan na dena nang kana reke ngimaga ni igana amalak madece pura na jama tulisibu pacingi oto na bangungi bola na yakya na lupai pacingi alina pro dosai na lupai bangungi bola na ri akhirat tumakwangi manya ita angka na melo nanre na angka na melo na jokken na yakya matras rimondrin na pong Allah Ta'ala iya na tawe ipagalipupul na pinarakan ay pong Allah Ta'ala. Yang keempat, mau parilino nan niya mau pari akhirat. Iya narito taumega waramparan na rilan na yewelino nan niya makasingi amalan na. Jajiras rimondri yemi tuwad di lolongang ngiriasang ng kebahagiaan tau makasingi ibadana amalan na. Maka pong Allah Ta'ala dalam Al-Quran malabi dalam surah Ar-Ra'd alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab na iya wa pada matappe nania pada pogau amalak madicing iya naro pada punai amupekan nia arewe kenna jadi apa mula matu proses amalai dalam nakuburu narek ko makasingi amalai ripasenang itoy ripasagin itoy unron na ripalapari kuburu na ripanyamanyam dalam nakuburu na kuni matu mapamulay proses na pinadingi tawe tigay wasile dosa na tigay wasile kareso amalak madecin na yakya narek ko majai na sang ito panritata majai amalae ay iyaro kuburo na ipacipiri ang kato sa isan na to panditata makaday sang kicipi na iyaro kuburo na to madorakay iyaro bukuruso na sila laca ataro tana na cipi tana makaday hadisan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qabr imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hifril niran min hufarin niran naya kuburu imma giset di darat poli darat na suruga wa imma hufratun min hufarin niran
Nania imma giset di calori, pole di calori nanaranaka. Jadi nareko makasing ya amala, ima turialan no kuburu mapamulan itu ipenadingi papinya menge pole di suruga. Ia mana reko maja amala mapamula toni itu ipenadingi pacalang pole di ranaka. Nah inapa ni ritimbang amala turi pada masar. Nareko matana timbang ngamalak madecinna tama ki suruga. Ya mana reko matana timbang ngamalak majana sabara ki tama kiranaka. Pada tori makanan pong Allah Ta'ala dan Quran Rabbi surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nani gini tahu mata na timbang ngamalak madecin na yan naritu kurilan na tutong mariwe yan naritu rilan na suruga masang pangalataan yang mo tahu maringan timbang ngamalak madecin na iya ada karanaranaka hawiyah. Jadi nari kumamadodong timbang ngamalak madecin ta mutama kirana rinaraka hawiyah. Jadi kesimpulan nasin masalah malabbi naya dasang ibadat tundru ya rega maturu pola ri parentana puasewai. Na sare kwamang na riolonga riona na bereki aga na ri aparaluangnya ri alena. Na saba iya tomi tun na tetengki pang Allah Ta'ala na ri teteng agamana. Pada tua papasan nabitta papasan na anda guruta ki Haji Muhammad Yunus Maratang Dimakadana narekomilo ko natitingi po ang Allah Ta'ala, titingi mi agamana. Makuniro kapang irapi siramping aki, mamuara ina pabarakay po ang Allah Ta'ala, lo padaridik manang, makutofaro utamana lo relento mabicaray, na malomoy dya maparentana puasiway, makutofaro malomoy ininiriwisin na anupapesangkan na puasiway. Wabillahi taufiq wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.